Sawa, hii hapa ni presentation ya unité spéciale Mwaksi ya Kageregere. Hapa ni mlima ya Kageregere, ndo hii kaza adui, ndo hizi zenye ziko mnani mnabuzuke, ndo hizi na base ya enemy, ndo hii. Kiatu ngeomba unité spéciale wenye wanabakia Uvira waache maneno. Nasikia tu maneno Uvira naendelea, sijui ile maneno ni ya nini. Mtu iko mwake analala mwake, mimi mwingine iko najisacrifice koro yake juu ya Patrick ya nchi, anafika pembeni ya adui na adui anamjibia na anamjibia, lakini wewe unawakilia tu uko mvile, na kama uko mvile wewe unasema mengi sana. Na wewe unaonekana generale, mwenyewe si yuko generale gani? Kitu ngeliomba. Tunaomba sana ministère ya défense yenye na reserve armée pour la défense RAD. Kusanyishe wazalendo wote watoke mvile ya Uvira wapande huko Mho Plateau. Kila mtu atoshe wazalendo mvile ya Uvira wapande Mho Plateau. Baacha kama ni komandement na wakia kiongozi na matife zake, kama ni watatu ni waine, zile mapika eme zote tunazihitaji zipande huku Mho Plateau ya Kageregere. Kwa sababu adui aliatake Malimba na siye mkuye mtukute hapa, msiogope aseme adui atatufanya kitu. Tunapendwa na Mungu, tuko na kila kitu, tuko na maombi ya mababu, tuko na madawa, hata wapige ranse ndo haitafika hapa. Kwa sababu ya nini? Ya nguvu za Mungu. Mzalendo hata hana minisio, anapiganaka na minisio yenyewe iko nayo, na adui atakimbia. Bazalendo mimi na basali hata mwene mimi. Bazalendo wanaweza piganisha na mimi. Lakini wao wanabakilia mvile ya Uvira, wanabakia wako wanatembea mle mvile. Leo ni le 25 ya mwezi wa 8 2026. Ade milogi wa unité spéciale shamba la vita. Nyingine njia yenyewe mnasikia kama moto na waka nayo ndani, ni Monisco Mar ndo alipita kule wakamshtukia na ranse kule akalumia kumugulu. Lakini ni kujitolea koro yam, haiko salera, haiko chochote, ni kujitolea tu ya kubomola huyo adui wa Kageregere atoke. Sia bazalendo wa unité spéciale tuko determiné. Tunalomba appui, ituapuye ku logistique. Sie tubomole Kageregere na tufike paka Bukavu. Tuko na ile nguvu. Lakini leo tunaanza chekwa, aseme hatuna nguvu ya kubomola hapa juu ya kukosa logistique ya kukaza. Logistique ya dawa tuko nayo. Logistique ya maombi ya mafamilia, ya maombi ya raia ya Kongo na tegemea wazalendo tuko nayo. Na tunasire population ya Uvira ya kwamba Mho Plateau yulu ya Uvira iko inatakata sana huku chini kwetu. Yego dusubire muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iyo video mureba ari umwe mu bagenerale bakomeye hariya muri mu ngabo za wazalendo witwa Meshake Kiradi, aho yasabaga bamwe mu barwanyi ba wazalendo kuva mu muji wa Uvira ahubwo bakaza ku rugamba bakareka kwihisha rwose. Ni byinshi nyine mu duce twa Mho Plateau, cyane cyane hitwa Kageregere ndetse na Buzuke, aho Meshake Kiradi uyita generale akaba nayobewe umutwe uwe wihariye yasabye abarwanyi ba wazalendo bari mu mujyi wa Uvira kuva muri uwo mujyi wundi bakajya ku murongo w'urugamba, bakajya ku rugamba hariya bakareka kujya ngo kwisha mu mujyi, cyane ko we abona ko mu mujyi ngo nta ntambara igihari. Mu butumwa yagejeje kuri bagenzi be nyine Kiradi, aho yasabaga ministiri w'ingabo ngo gutegeka abarwanyi ba wazalendo kuva mu mujyi wa Uvira, ubundi bavuga ko nyine uyu mujyi ngubu nta kaga usigaranye, ngo nta kaga rwose gahari, ngo umutekano uho urizewe, ubundi bakaba bakwerekeza ku rugamba bakareka kuhunga urugamba bakajya kurwanira Republika. Rero mu magambo ye Meshake nkuko mumaze no kugenda mu byumba yavugaga amagambo menshi ariko asubiramo agaruka ku ramwe, avuga ati turashaka ko ministiri w'ingabo ushinzwe RAD ategeka abawazalendo bose kuva mu mujyi wa Uvira bakerekeza ku rugamba. Dukeneye ko aba PKM bose baza hano muri Mho Plateau aho kuba mu mujyi. Bingi bivuze ko nyine Kiradi asaba ko abarwanyi ba wazalendo bava bari Uvira basubizwa ku murongo w'imbere mu rugamba, cyane cyane mu duce twa Mho Plateau kugira ngo hongerwe ingufu ku murongo w'urugamba, aho bari kurwana bavuga yuko nyine bari kurwanira igihugu. Rero muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri aka gace nyine ka Mho Plateau haravugwa ko nyine butumwa bugenda bugaruka ku bintu byinshi, bavuga bati abasirikari ba wazalendo bagenda bahunga urugamba, ntago bagishaka kurwana, akenshi bagenda bihungira
gusubira mu miji usanga basigaye ngo bajya no kwihisha, ni byinshi nyine bigenda bigaruka, ariko byose bigaruka kuri critique z'aba basirikari baba Wazalendo. Rero aya makuru aturuka kuri General Meshake Kiradi uyobora umutwe wihariye yasabye abarwanyi ba Wazalendo kuva mu mujyi wa Uvira. Rero uyu muyobozi yasabye aba basirikari kuza gufatanya n'abandi ku rugamba bakareka kujya kwihisha mu mujyi, kandi ko avuga ko mu mujyi ngo hari umutekano, ngo nta kibazo na kimwe gihari. Rero ni byinshi bigenda bigarukaho kuri iyi nkuru, aho uyu muyobozi nyine ngo yaba yaratanze ubutumwa ari mu bice bya Kageregere ndetse na Buzuke, ni ibice byose biherereye muri Plateau. Ikibazo nyamukuru rero agaruka avuga ko ngo ari ukuzamura nyine ngo se kuki Wazalendo bari kuva Uvira ku murongo w'urugamba bagahita bigira mu mujyi, bagahunga urugamba bakanga kujya kurwana, bakigira mu mujyi nyine aho kujya mu bice biri ku murongo w'urugamba. Rero ahubwo nk'uko ubutumwa bwe bubivuga ngo hakenewe kongerwa ingufu ku murongo w'imbere cyane cyane muri Plateau. Rero mu magambo ye asaba Minisitiri w'Ingabo kugira icyo akora, agategeka abarwanyi ba Wazalendo bari mu mujyi wa Uvira gusubira ku rugamba. Aha niho rero ibintu bitangirira kuba ibintu bikomeye cyane, ko ahangaha tutaranaharenga ikibazo umuntu yahita yibaza ko bari gusaba Minisitiri w'Ingabo kutegeka abasirikari ba Wazalendo kuva mu mijyi bakaza kurwana, kandi ingabo za igisirikare cya Kongo binyuze nyine muri Minisiteri y'Ingabo yabo ndetse n'urwego rw'ingabo z'igihugu nyine FARDC batemera ko Wazalendo bakorana. Minisitiri w'Ingabo arategeka umutwe witwaje intwaro. Cyo ni ikibazo nawe wakwibaza, kuko iyi Uvira ni umujyi ufite akamaro cyane gakomeye nyine mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuba hari abarwanyi benshi bahari, mu gihe rero abandi bari ku murongo w'imbere bakeneye imbaraga bishobora gutuma bamwe bibaza niba ingabo ziri mu mijyi zidakenewe cyane kurusha iziri ku rugamba. Bishake rero Kiradi rero avuga ko abarwanyi bakenewe ku rugamba kuruta kuba bari mu mujyi, cyane ko ngo mu mujyi ho bizeye ko hatekanye. Yibanda rero ku barwanyi bafite imbunda nka PKM, avuga ko ari intwaro zibatunze bakeneye cyane nyine muri Plateau kurusha kuba ziri mu mujyi, cyane ko ngo biteguye nyine kurwana n'ingabo zo mu mutwe wa AFC 23 kugira ngo babe babasha kwigarurira bimwe mu bice bihari. Rero ni ubutumwa bugaragaza ko hari ikintu cy'igitutu kiri kugenda kiyongera nyine ku rugamba, niyo mpamvu nyine batangiye gutekereza ku cyo nakwita nka backup, ndetse n'ubutumwa bukomeye, n'ikimenyetso gikomeye cy'uko urugamba rushobora kuba ruri kugenda rubakomerana, bijyana na nyine n'uko imbaraga bafite babona ko zidahagije, bakeneye izindi. Rero Kiradi ubwe yasabye Minisitiri w'Ingabo gukoresha ububasha bwe cyane cyane ku barwanyi ba LAD bari muri Wazalendo kugira ngo basubizwe ku murongo w'imbere. Ibi rero bishobora kugaragaza ko hari ikibazo cyo guhuza imitwe itandukanye y'abarwanyi, aho kigomba nyine kuba kikiri n'ingenzi cyane nk'uko bigenda bigaragara. Rero kuko Wazalendo bavuga ko nyine atari umutwe umwe ufite komande imwe gusa, ahubwo akaba ari ihuriro ry'imitwe itandukanye y'abarwanyi bavuga ko barwanira igihugu. Niyo mpamvu ikibazo cyo kumenya uwategeka ndetse n'uwakaba abwira abo basirikari kuva mu mijyi bundi bakaza ku rugamba ari usanga bigenda bikomera. None se ni iki kiri inyuma y'ubutumwa bwa Meshake Kiradi? Cyo ni ikibazo umuntu yagenda yibaza. Igisubizo cye kirumvikana ko ngo imirongo y'imbere nyine keneye abantu benshi n'intwaro nyinshi. Aravuga ko niba ari intego ikomeza nyine yo gukomeza kurinda Repubulika, abarwanyi bagomba kujya ahari imirwano aho kuguma mu mujyi. Ibi rero kandi bije mu gihe Plateau ikomeje kuba agace gafite uburemere cyane mu kibazo cy'umutekano muri Kivu y'Amajyepfo. Aka gace kakaba gafite
amateka maremare ndetse n'amakimbirane y'amoko, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'intambara hagati y'imitwe itandukanye. Niyo mpamvu buri butumwa bujyanye no kwimura abarwanyi cyangwa kongera ingufu mu gace runaka bishobora kugira ingaruka zitandukanye. Rero ubwo ku rundi ruhande kuba wazalendo bakomeje kugira uruhare mu bikorwa by'umutekano mu mujyi wa Uvira, ibyo bishobora kuba bifite impamvu. Abaturage rero bakeneye umutekano, imijyi nayo kandi igomba kuba irinzwe. Ubucuruzi, abaturage, imihanda ndetse n'ibikorwa bya leta byose bishingira ku mutekano. Niyo mpamvu kuvana abarwanyi mu mujyi bakaboneza ku murongo w'urugamba w'imbere nyine bishobora guteza ikibazo cy'icyuho cy'umutekano niba nta zindi ngabo zibasimbura zihari. Rero kugeza kuri ubu icyo nakubwira ni uko icyo ari ikintu cy'ingenzi gitandukanye. Rero ubutumwa bwa Meshake Kiradi bukwiye kurebwa nk'ihamagarira kongera ingufu ku rugamba, kuko ntabwo bihagije byonyine kugira ngo twemeze ko hari icyemezo cya Minisitiri w'Ingabo cyafashwe cyo gukura wazalendo bose muri Uvira. Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi kikwiye nyine guba umurongo wo gutandukanya ibintu. Rero hari ubutumwa bw'umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi, hakaba n'icyemezo cya leta cyangwa cya gisirikari. Ibi ntabwo ari ibintu bimwe, kandi kugeza kuri ubu icyo dufite nyine ni ubutumwa bwatangajwe busaba ko wazalendo bari Uvira berekeza ku murongo w'imbere. None se niba hari ihamagarwa ryakurikijwe, niki cyahinduka? Niba bakomeje kugenda babahamagara, niba bava mu mujyi bakaza ku rugamba, biragenda bite? Mu mujyi harasigariraho? Ese ntibyaba bica amarenga yuko aba barwanyi ba wazalendo bari bahari imbere? Ibintu bishobora kuba byarabakomeranye, bamwe bakaba baranapfuye ku buryo basigarana abasirikari bakeya, bakaba bakeneye backup. Icyo ni ikibazo wahita wibaza. Rero icya mbere, au plateau ishobora kuba abarwanyi bahari batakihagije, batakiri benshi, ndetse n'intwaro zishobora kuba zarabashinye. Niyo mpamvu nyine bari kugenda batumiza intwaro. Ndetse ikindi uko imijyi imwe n'imwe yashoboraga gusigara ifite abarwanyi bake, bigasaba ko ingabo za leta cyangwa n'izindi nzego z'umutekano zakongera ingufu mu kurinda abaturage. Icya gatatu nyine nuko bishobora no guhindura nyine uko imitwe ya wazalendo ikora ku murongo w'urugamba. Ariko nanone hari ikindi kibazo, ese abarwanyi bose bazemera kuva Uvira mu mujyi berekeze ku rugamba? Ntabwo nakubwira ngo bizagenda gute, kuko nyine hari impamvu bagiye, kandi mu ntambara nyine irimo imitwe myinshi byose n'ibintu biba byoroshye. Ariko abaturage hano mu mujyi wa Uvira ndetse na au plateau nibo bazakomeza gukurikiranira hafi ibizava muri iyi gahunda. Kugeza ubu ubutumwa bwa Meshake Kiradi ni bumwe mu bimenyetso by'ukuri ko abifuza ko abarwanyi ba wazalendo bava mu mijyi bakerekeza ku murongo w'imbere mu rugamba bashobora kuba bari kubiterwa n'uko wenda bafite ubwoba bw'uko urugamba ruri kugenda rurabagendekera. Ngushimire, nkwifurize gukomeza kugubwa neza, nkwifurize kugira amahoro, ndetse ukomeze uryoherwe n'intangiriro za weekend. Ukande subscribe.